Bibûneya meha hişyarî ji bo penceşêra pêsîr, rêxistineke jinê li bajarê Kobanê kampîneke hişyarkirinê li deverê li dar dixe. Dago, jinan bidin nasîn çawa bi xwe di zûttirîn dem da nexweşiya penceşêra pêsîrê nas bikin, berî ku nexweşî li bedena wan belav bibe. Komîteya rêveberina vê kampînê got roja xwe ya yekemîn li taxên başûrî bajarê Kobanê bi rêya semînerekê dest pê kirin diyar dikin. Got kampîn dê di rêya semîner û belavkirina proşoran ta serê vê mehê berdewam bike û dê tevahiya jin û keçên bajarê Kobanî û gundewarê wê armanc bikin. مع حملة دست بكرية حملة عن سرطان الثدي دربسي سازيان دبن دربسي كوباني وريفي ويا وكنا حملة بدنا يعني خازن انه جن زانبن چهاوي سرطان ثدي شيد به كشفي وي چهاوية اختبار خمال چهاوي بكن انه كينغا لجأ اختصاص تختوري اختصاصي دبن كينغا انه سرطان خبيث به ولا حميدي به. Li gor komîteya kampînê got tevahiya qonaxên nexweşê ji destpêkê de ta qonaxa dawî ji bo jinan dê were şirovekirin û giringiya xweparastinê ji wan re tekez bikin. Jinên beşdarî vê semînerê ji aliyê xwe ve dibêjin ku ji bo wan hişyariyeke giring e. Goberîniha ti zanyariyên zêde li ser xeteriya nexweşiya penceşêra pêsîrê li cem wan tune nebû. الفيدري هاتن بحملة برخاش بو يعني ما بخوا نظام بو مرض سرطان الثدي ما نظام بو شيء عروض خاطشنا مثلا كيجن مرحلة اقتصاد بي كيجن مرحلة مثلا جلس مريحة لخوا علاج كي مثلا تأثير الزاريات كي ناكي ما فاتش تانا جين نظام بو الفيدري وقت كوبا محاضرة دان ما برتش صان بو برتش ما نظام بو ما الفيدري ايش فهم كر اسيل ما يشابه المامسيد ما بقراندن ام بيفينا يعني دورات وني يعني محاضرات وني برتشيفن مثلا نسل سرطان الثدي سر حل هاوي حر نصاغي مثلا اكثر نصاغي بر نصاغي الكوبان دركتنا سرطانك وكورونا وحر نصاغي بيفينا يعني با ايوني برتشيفن بيكو ملات بر فايده جيبني. Li gor rêxistina saxlemiya cîhanî salane 1.8 milyon jin bi nexweşiya penceşêra pêsîrê dikevin. Got nêzî nîv milyonek jî bi sedema wê jiyana xwe ji dest didin. Li herêma Kobanê jî bi dehan nexweş hene. Lê ji ber tinebûna navenda tenduristî ya taybet bi penceşêrê, ti hijmareke fermî ji aliyê desteya tenduristî ve nehatiye tomar kirin. Mahmud Balî Dengê Amerîka, Kobanê.